Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustazatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat 5 waktu. 3. Memberi zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Sebutkan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Sebutkan 10 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada makhluk hidup. Ketiga, malaikat Israel bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Kelima, 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyakan perkara di dalam kubur. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat amal baik. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Ke-10, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Baiklah, pada hari ini Kakak Nada akan belajar percakapan mengenai warna-warni dalam bahasa Inggris. Oke. What color is it? It is red. Okay. Next. What color is it? It is green. Okay. Next. What color is it? It is yellow. Okay. Good. What color is it? It is orange. Good. Next. What color is it? It is black. Okay. Next. What color is it? It is blue. Okay. What color is it? It is pink. Good. Next. What color is it? It is purple. Okay. What color is it? It is brown. Good. Next. What color is it? It is gray. Okay. What color is it? It is white. Okay. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar percakapan dalam bahasa Arab mengenai nama hari. Ayu yaumin al-ana? Al-ana yaumul isnaini. Ayu yaumin al-ana? Al-ana yaumus sulasai. Ayu yaumin al-ana? Al-ana yaumul khamisi. Ayu yaumin al-ana? Al-ana yaumus sabti. Ayu yaumin al-ana? Al-ana yaumul arbi'ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.